Nindirenda kuria na gitio kinene muno IEBC metikirie candidate yothe ara marenda iti makorwe makirugamirirwa ni agenti mao ma kwithurira. IEBC ni marari maugite ati kwina andu ingi muno marenda iti, kwoguo no mage gwitikiria ati candidate aria mena ciama makorwe mena agents kuria kwa polling station. Kwoguo nindirenda kuga right ya kiama tio right ya candidate. Kwoguo o candidate ena right ya gukorwo ena murugamiriri wake kuria nigetha arore maundu make matigathuke. Kwoguo nindirenda kuga murugamo ucio ni wa gikatiba na ni wa gisheria, mundu abewe kamweke. Tani nindirenda gugakorwa ndina andu manugamirire every polling station, tondu ndingienda kura yakwa na emwe ikiura, tondu andu matua ati ni mekundura, ndingienda kura yakwa na emwe yure kuria polling station. Kwoguo ni maregeria murugamo ucio, na angikwa mati gukorwa magitikiria candidates makorwo mena agents, then ni tukubuthira mutaratara uria wagirire wa gisheria nigetha tubewe haki itu ya gukorwa o mundu ena agent uria akamurugamira pa polling station, kwa sababu hiyo ni haki kana tondu ucio ni undu wi katibani na wi sheriani.